Impanuka ikomeye cyane, impanuka ikomerekeyemo abasaga batanu. Iyi mpanuka ikaba ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Impara mu kagari ka Nyarugenge. Iyi mpanuka ikaba ibereye ku Kinamba ndetse haruguru yo kwa Bonke hano ku kiraro hejuru. Iyi mpanuka ikomerekeyemo abantu batanu gusa nta wapfuye, abandi bakomeretse bihagije ubwo polisi ishinzwe n'ibijyanye n'impanuka traffic police ubwo yahageraga ikahamagaza ambulance cyangwa igahamagaza imbangukiragutabara kugira ngo izitabare bano bantu bataza kuhasiga ubuzima. Ni mu gihe umushoferi wagonze ino moto yahise yirukanka akaburirwa irengero. Ni mu gihe rero uyu mumotari nawe yajyanwe na ambulance kugira ngo ajye kwitabwaho. Ubu turi hano ahabereye impanuka, ni mu gihe abaturage nta kintu bigize badutangariza, gusa abapolisi nabo batubujije gukamera nibwo iyi video twayikamereraga kure nk'uko muri kuyireba. Bivuze ngo tuba twakoze ibihabanye n'ibijyanye no mu muhanda, ariko izi video kuzifata byo biremewe, ndetse ikitemewe no gufata umurambo cyangwa abantu bakomeretse, ariko wemerewe gufata amafoto amashusho nk'aya ngaya. Hari abanyamakuru njyanenga usanga impanuka yabaye cyangwa bari kuri sene aho kugira ngo batabare bakaza bavuga yuko bakeneye amakuru, ugasanga bari gutunga abaturage mikoro, cyangwa ugasanga nk'uwakomerekeye mu mpanuka barimo baramutunga mikoro bamubaza amakuru, ariko bavuga ngo abanyamakuru nta muhwe bagira, icyo babishakira ni inkuru. Kandi cyane cyane ngo buriya ngo abanyamakuru ngo babonye ahantu habereye impanuka ngo baba bumva basakiwe, ngo kubera ko ngo ni ibyishimo kuri bo, ngo kubera yuko baba babonye amakuru bari buze gushyira hanze bakabona amafaranga cyangwa bakinjiza amafaranga. Abaturage bamwe na bamwe baravuga yuko abanyamakuru ari abagome cyane, babashinza ubugome bitewe nuko umuntu bari kumubona yakomeretse aho kugira ngo bamuhereze ubutabazi bw'ibanze bakabanza kumukamera. Nk'urugero, umuntu yavunitse ari mu muhanda, tuvuge ari mu muhanda mo hagati, aho kugira ngo aze amukure mu muhanda, ahubwo we ahita ajyana amutunga kamera ari mu muhanda agaragaza uburyo ki yaguye mu muhanda n'uburyo ki ikinyabiziga cyamugonze, kugira ngo basi amukure mu muhanda narangiza amutereke hakurya. Bivuze ngo umunyamakuru ashobora kukureka ugapfa akureba kugira ngo abone inkuru. Ibintu ko numva bidasanzwe, ibintu ntago birambaho. Muribuka inkuru nigize gukora mu Bugesera hariya Nyamata, hagize gupfira umuntu. Muribuka yuko ngiye nese ntanga ubufasha, ngewe nkahita nkubitamo ijiri y'akazi ndetse nkahita nangira kuyobora ibinyabiziga. Rero aba banyamakuru bakora ibintu nk'ibi ngibi byo kubona impanuka yabaye nk'ahantu rusange, tuvuge nk'ino mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge, aha mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Impara mu kagari ka Nyarugenge. Iyi mpanuka yakomerekeyemo abantu basaga 7 bose. Bivuze ngo uko mubona ahangaha hari urujya n'uruza rw'abantu, ni muri zebra crossing. Bivuze ngo abantu bagongewe muri zebra crossing barimo bambuka. Muri kumva neza, noneho bagongeye mwino zebra crossing, bivuze ngo polisi traffic ishinzwe n'ibijyanye no mu muhanda, buriya izi moto zigenda, abapolisi bagenda ku bimoto buriya baba bashinzwe izi mpanuka ziba zabereye aha gupima ibintu nk'ibyo ngibyo, nubwo bahise bahagera bahita bahamagara ambulance kugira ngo aba bantu bitabweho. Murabona yuko ambulance ihari. Ambulance rero ni ya Muhima, abakomeretse cyane babanje kujyanwa ku bitaro bya Muhima kugira ngo bitabwe bataza kuhasiga ubuzima. Abangaba rero bo ntago bakomeretse bihagije cyangwa ntago bakomeretse biri aho ngaho, ni ibintu nyine biri image nyine, ni ibintu bidashamaje. Rero tukongera kunenga abanyamakuru babona impanuka yabereye nk'ahantu abantu bakomeretse, ugasanga bagiye gutunga abaturage mikoro, ugasanga nyine ibintu bibaye akajagari. Rega buriya nanjye biriya bintu bijya bimbabaza, ariko ngewe nk'uko mumbona hano, ngewe aho kugira ngo mfate ino video ibi byabaye nkihari, ariko ntago nigize mbereka aba bantu buryo ki bakomeretse. Harimo abantu barimo bava amaraso, ntago nigize mbikamera. Ahubwo ngiye ikintu nakoze, abapolisi bari batarahagera, ikintu nakoze nese mpamagara polisi itihagira traffic, uhamagara ku 110, ubundi bwo uhita uhamagara polisi, ubundi ukahita wabwira agace uherereyemo, zone uherereyemo, bahita bohereza traffic. Ubwohereje traffic rero nibwo yaje hansanga, nanjye nyiharira akazi kayo, mbona gukamera ari uko traffic yahageze. Ntabwo ugomba gukora ikosa ryo gusanga umuntu bamugonze kumva ari kuvirirana amaraso ngo uhite umutunga kamera. Buriya rero na YouTube buriya amategeko ntabwo byemera gufata umuntu uri kuva amaraso ukamutunga kamera. Biriya bintu, impamvu YouTube ibyanga biriya bintu ntabwo biba ari byiza. Impamvu se ibyanga murayizi, no kuvuga ngo makuri ukameye amaraso cyangwa ugakamera, biriya ni ibintu bishobora gutera abantu ubwoba, ugasanga bahahamutse, ugasanga bamwe babonye amaraso. Bivuze ngo biriya bintu ntabwo YouTube ibyemera kubikira kuri YouTube. Niyo mpamvu
hari abantu bamwe b'abanyamakuru bajya bakora amakosa ugasanga impanuka nk'iyi ngiyi bayibyaje umusaruro bakoresheje AI bakoze amavideo atandukanye. Ibi rero ntabwo ari byiza cyane, bivuze ngo ntabwo ari byiza. Ubwo rero nagira ngo mbanze mbabwire icyo ngicyo. Iyi ni incamake y'amakuru, ubwo ngiye kurambura amakuru mu buryo burambuye. Ngiye mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, nimero bwa mbere gize kubona umuyoboro kora subscribe. Impanuka ikomeye cyane ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge w'Imara mu mudugudu wa Nyarugenge. Ubwo iyi mpanuka yakomerekemo abasaga 5, abandi barakomereka bihagije, bakaba bajyanwe ku bitaro bya Muhima kugira ngo bitabweho. Nkuko mubibona turi ahabereye impanuka mu mavideo yanyu muri kureba cyangwa mu kumanuka muri kureba hano, muri kubona yuko turi ahabereye impanuka. Ubwo hari traffic police, ubwo hari ibijyanye n'umutekano cyangwa no kwambutsa abaturage kugira ngo nabo bataza kugongwa. Iyi mpanuka ibereye ku kiraro imbere yo kwa Bonke Bare, ngira ngo murabizi hano hantu yigize kurya hite kwa Bonke, niho ino mpanuka ibereye. Gusa turanenga abanyamakuru baza gufata inkuru cyangwa baza gufata video bakibagirwa gufasha abantu bakomerekeye mu mpanuka cyangwa abari aho ngaho kugira ngo batabare bakaza batunga abantu mikoro. Turaza kunyarukira mu karere ka Gicumbi, ubwo ikamyo nayo yakoze impanuka irangije irenga umuhanda, nawe wakomeretse ndetse nta n'uwigize apfiramo. Bivuze ngo yari impanuka gusa kontineri ubwo yari ihetse ibiribwa, bahise bahamagaza indi kontineri irabitwara. Reka tugaruke mu karere ka Nyaruguru, ubwo imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yagonze igiti. Iyi modoka ntabwo yaguye mu kabande, gusa nta wakomeretse nta n'uwapfuye. Gusa iyi modoka yahise ipfa, bahita bahamagaza indi irangije itwara aba bagenzi ibageza aho bari bagiye. None impanuka mbi, impanuka yateye abantu bose ubwoba. Impanuka yabereye Rulindo habereye impanuka iteye ubwoba. Murabizi mwino misozi ya Rulindo abenshi ngira ngo murahazi. Iyi misozi rero imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yagonganye n'indi modoka iri mu bwoko bw'ikamyo. Bivuze ngo izi kamyo imwe yari yambaye plaque y'Tanzania, indi yambaye plaque ya GR. Bivuze ngo rero iyi mpanuka yari ikomeye cyane, gusa nta muntu ugize uyikomerekeramo. Impamvu bivuze ngo yari ikomeye cyane nuko ibinyabiziga byagonganye byose bigashwanyagurika kandi byose ari amakamyo. Bivuze ngo byari biri ku muvuduko wa danje. Abantu bari baraho ngaho babyungukiyemo kubera yuko izi modoka mu gusekurana kwazo, bamwe na bamwe bari baraho hafi bahise bakora ubutabazi bw'ibanze. Bivuze ngo bari baraho hafi bakora ubutabazi bw'ibanze, nka za marine mujya mwumva ziri ku muhanda zitangira kwitwarira ibintu. Ko numva bitoroshyera ibi bintu ntago bizoroha kabisa. Rero iyi mpanuka nta muntu wakomerekeyemo nta n'uwapfiriyemo, gusa hangiritse ibikorwa remezo byangiritse nk'ibijyanye na borodire ziba zarubatswe na leta kugira ngo zitange imodoka zitagwa munsi y'umukingo. Gusa bafite asirasi ishobora kwishyura ibi byangijwe. Kuba nta muntu wakomerekeyemo nta wapfuye nta amahire, gusa hari uwaguye igihumure. Jesus Christ. Hari uwaguye igihumure. Uyu muntu yaguye igihumure nyuma y'iminota 30 yari amaze kuzanzamuka, gusa yabonaga isi imwikaragiyeho. Yari umutandiboyi wagendanaga na shoferi, niko kazi kiwe ka mbere yarakoze ubwo yaravuye mu gihugu cya Tanzania bagemuye ibiribwa mu Rwanda. Bivuze ngo iyi modoka y'Tanzania niyo yagonze iyi modoka yindi. Bivuze ngo iyi modoka y'Tanzania niyo iri mu makosa. Bivuze ngo rero Tandiboyi niko kazi ke ka mbere yahise agwa igihumure kugongana n'imodoka yindi. We yisamye yasandaye yisanze yagize mwino kamyo. Gusa shoferi umva uburyo ki yavuze. Unaona huno msitari wa Ruwako natuluka yule pale, nitakuja ninajela hapa. Naona hii gari natuluka Saidi, yule Saidi na hii Saidi nakata naenda pale umepasuka. Bivuze ngo ngiye ndi muntu rukamwurira muhanda mwakira cyerekezo gukata imodoka ciduka naguye mwino modoka yindi, ariko avuga ngo usijali ndugu, usijali, haya ni makosa yangu rwose, usijali. Avuga ati ntugire ikibazo, aya na makosa yanjye, gusa mfite asirasi cyangwa mfite ubwishingizi turaza kubikora.
Namubaza ati hii gari ni yako? Anasema hii gari si yangu, mimi ni driver w'iyi gari, ariko nitakuja, ninatoka Tanzania, ninakuja winchi ya Rwanda. Bivuze ngo yaravuye mu gihugu cya Tanzania azanye ibicuruzwa mu Rwanda, ariko ntago byagenze neza. Gusa nabyinshi nigize mubaza, ubwo ngubwo ikiganiro cyanjye nese nyisubikira hano, ari nabwo nyisubikiye hano. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura